Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu al-mustafa wa safiyuhu al-mustaba, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amo terekyane syukuru kama itu pamamuji tamatap pumangri kareng Allah Subhanahu wa taala. Risigama kebajikan ia masar nasariyang ki kareng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk risi pagadan nyenyentu nasari jagi ane umur malakun sampai ane waktua ilalang kita timbolong dari ruang waktu kami nalakiri dari sisi nakareng Allah Subhanahu wa taala yang miantu waktu bulan Ramadan siagang waktu al-Jumat yang asingannya adalah waktu-waktu pangulu dari sisi nakareng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nalan rikaman mianjong ridalika malak berita aneh erokan rampe-rampe risi pagadan perkara ya ini kehubungan nasiagan kabajikan bulan Ramadan ngasiagang anggau kanga ibadah puasa. Nasaba riwatun naton yasyanne bulan Ramadan. Naya dia angkanaya risi pagadan kalapiran bulan Ramadan yang yantu bulan di palap-pilapina sikama amala-amala nigaukaga resesena kate umat Islam, termasuk punna anu sala nigaukang tabi mamo napalap-pilap pitongi kareng Allah Subhanahu wa taala dosana nasaba apanggakan ki perkara kodi ilalang ri waktu bahajikan. Termasuk isi pagadan contohna kabajikan bulan Ramadan ya kama biasa kipahangi sikama amala sunnah ka hukunna, misalnya sambayan sunnah nilainya risisin Allah Ta'ala dari ane bulanga simbanding isyagang amala parallu, misalnya sambayang parallu iya nigauka nga ipantarang bulan Ramadan. Jadi makanti mikam manjo nilaina dari Allah Ta'ala amala paralluan, misalnya sambayang parallu, puasa parallu, haji, zakat parallu, dan seterusnya.
ipantaran rumalang bawan na ligawkan luar biasa. Takulin, irikin-rikin nganjo kalakbiran kabajikan na. Risesin Allah Ta'ala. Labi pa punna ilalang bulan rumalang. Nah, amala sunnah kah? Misalnya sambayan sunnah atau as-sidak kaki antumai nigaw kang ilalangan ni bulangan maka nilai na sikali ke panggaw kang sanrapang yang kana nilai na singkamay amalang parallu iya nigaw kang ri ipantarang bulan rumalang lampai amalan sunnah na luar biasa hebana apalagi pun na memang amalan parallu na nigaw kang ilalang ane bulan rumalang tentu lebih hebat ke poin dari sesena karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya lebih sempurna ane amal puasa ta jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sesena kate misare kemampuan ang gaudangi niat ruatalu perkara harus nililiang solana na semakin sempurna ane puasa ta. Iya. Nah menurut panditaya at tingkat-tingkat tongi antoni kanaya puasa berjenjang-jenjang empoanna. Nah iya jenjang yang reka tingkat puasa kami nangirawaya yang antu tuma puasa yang sekedar berusaha antahangi ri angan ria siagang anginunga siagang akalabine ri waktu Allah. Nah sabayan memang perkara pembatal utama ya reka perkara-perkara pokok aku yang geser kini kena puasa. Nah punna sekedar iyan jo jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tingkat puasa masih irawayah nigaukan sah puasata tetapi empoanna tenapa na tinggi dari sesena karang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nia perkara maraing yang harus diperhatikan sangkama dari si pagadang lebat na pawangki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilalan dari salah satu hadis ina baturi sahabat Abu Hurairah nakana Nabi ta laisa siyam minal aqli as-sirabi tiay bawang antu ni kanaya puasa iya mi antu anrampagi hawa nafasua minal aqli ri angan rea as-sirabi siagang ri anginungan masunannya dari waktu Allah dari waktu puasata. Jadi dai sekedar iyan jo bawang jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nirampak nitahan nanikana tuma puasa magi. Kemudian lebih lanjut Nabi ta inna siyamu setojen-tojenna nikananya puasa annahang iya mi antu nitahangi hawa nafasua minal lagwi warrafat minallahwi bantuanna termasuk nitahangi ane jiwata adinta nyawata disikamma perkara-perkara tenaya na matu-matu nitahangi sikamma palento-lento ang batang kalenta nawa-nawanta pikiranta jiwata tinta minallahwi risikamma perkara-perkara tenaya na baji termasuk yang nyantu nitahang yang ne bawata jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala minar rafats baturi kana-kana rahmasaga misalna apali boy tawa iari kanipak kanain tumange tasere-sere paranta rupa tahu manamamo nasala panggaukan na anjo tawa disumpay yari kasi geyak-geyak ki
at carita salah tenanya aja sebenarnya na parallu ni pau. Nasabaannya termasuk perkara sia-sia risesena ikatte ya labi-labi pari ikatte tu anggaukan nganikana puasa. Tau beribadah ki. Tau anyom bagi anne mangeri Allah Ta'ala dalam keadaan cipur riwat tu subuh sagena mangaribi. Usaha ki anne reppe semangeri kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha ki anne antika manabaji empuantar ya Allah Ta'ala di setiap Allah dengan cara anggaukan amalan puasa. Berusaha ki anci nongi atinta jiwata dengan cara puasa anrampa ki hawa napasuta di perkara-perkara tenaya nanangai kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teaki bengkori di perkara-perkara kuliah naganggu kacinongan nanne atinta risumpai pada saat puasa ki risesen Allah Ta'ala, termasuk rafats yami antu akkana-kana kodi akkana-kana padibo ancari taribo ke paranta rupa tau si gea alompo-lompuan sarang siagan perkara-perkara merengan tenanya na angiran kebajikan di amal puasa. Jarinya ngasing zaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tolentong batang kalia harus kini tahan nipa puasa tongi. Ya, ini jenjang puasa tingkat kedua. Kuna mampu maki mempertahankan ini erosalana hawa nafsuta dari perkara-perkara kamayan jor sumpai. Iya. Ini zaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan Nabi ta fa in syabaka ahadun aw jahala 'alaika faqul inni shaim. Napunna niat yang tumai nakan Nabi ta sementara puasa na nia angganggu ki iareka na cau-cau ki iareka lebih na pakkanai ki na tantang ki nakana Nabi tanrini fakul kana makumangiri anyo tau kamay disumpaing inni shaim tabi mamo apuasaan ni daing ane papasan na Nabi ta jamay di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul lagi-lagi Nabi ta sana padahal mampu jaki ajawa punna nagiat kiki mungkin mampu jaki abala sapunna nadat tetolinta mungkin mampu jaki ambali ki ampakkanai punna napakkanai tetapi tina nakaman jo ero na nikanaya tuma puasa sehingga nenakana Nabi tamangeri katte melalui hadisinan na riwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam hadis sahih kana ko inni shaim tabi apuasa dai sebagai bentuk papakainya supaya narampat tongin ne tahu wari sumpai siagang betul-betul lantangi usahata anjagai anne erossalanan hawa nafsuta termasuk terpancing alawang agea sigia-gia adong puluh mansar dan seterusnya. Ini yang harus dilaksanakan jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumak puasa sebagaimana petunjuk baturi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis mereka nakana Nabi ta nariwayatkan Imam Bukhari sigang Imam Muslim idza kana yaumu shaumi ahadikum punania kuantumai kenang sementara anggaukan puasa fala yarfut ya ne mirip segang hadis ini sumpai maka tea makonia ero mengumpat pali-pali po yarfut
berasal dari kata rafat, batuanna yang ngasing kana-kana tinay na bahji batuanna. Jadi kan palibo termasuk contohnya ya dipakkanai tahun tumai. Ya misalnya kana kumpung yan, kak bulam yan. Ini zaman dari Muhammad Subhanahu wa taala. Ya rekan kana matela lamun tumai ngapa nak menyupanggaukan. Ini pena nak kuliah digaukan zaman dari Muhammad Subhanahu wa taala supaya semakin sempurnanya puasa digaukan. Kemudian akan Nabi ta wala yashab siagan tiatong kinia ero sigea-gea sangkama sumpah hadis Nabi ta tea ki eroki at lumpu-lumpuan sa'ra punna carita salaja nasabakamannya hakikina nih karena yang puasa menahan puasa saum batuan na imsak batuan na nahan nitahan ini hawa nafsu tajamai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaya sekedar anahang baturi ero anganda segang ngino. Tapi yang paling pokok adalah andidi kini jiwata, adinta nyawata, pikiranta mangri perkara-perkara laham busuka. Tenayana angundang kepanrakan yarka doraka baturi karing Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan Nabi tari hadis mereka solana tenan lagi anggau kangi salah seher perkara dosa lompok yang mentu abale-bale. Nasabab bale-bale ya termasuk dosa yang diharangan dari setiap waktu. Tay ni kana bawang dari waktu puasa. Ipantarang puasa la bipa ilalang dari waktu puasa. Nasabaan ni kanay bali-bali jaman Allah Subhanahu wa taala memang ringangi tetapi sanna batalana kemudianna nasabak kulle na papupusu pahala kebajikan nilai yari kapabalasa amal puasa ia digaukan. Ya menurut si pagadang ulama punna tu puasa nagappa bali-bali puasana sah, tena jana batal, tena jana geser, tetapi tena nilaina dari sisi karing Allah Subhanahu wa taala. Kama papasanan nabita man lam yada' qaula zur. Inai ke nane puasa mingka katena jana naliliangi qaula zur kana balle-ballea falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka si tojen-tojen na karing Allah Subhanahu wa taala tena janana para luangi anjo usahata aliliangi kanreanga siagan jene inunga desumpai batuang kana anne usahata ang ngintengang puasa tena jamatu-matunna nilaina risesena karing Allah Subhanahu wa taala. Mana tena kiang ngandre tena kiang nginun riwat Allah tetapi tetap nipanggaukan salah sere dosa lompo yang tu abale-bale apalagi riwat puasa di maka laisa lillahi haja tena hajahna Allah taala tena naparallu Allah taala tena nanapandangi nanajinigi anjo puasa tari sumpai. Hal ini menunjukkan luar biasana batalak nanjo dorakana ni kanaya abale-bale terutama ipantaran rumalang labibah dari ilalang bulan rumalang nasabag kule ajari sia-sia ane amal puasa ia usahakan nga ia cipu-cipuru rere nigaukan mingkaka sengaja ki abale-bale tena nanitahang ri rosalanan nelilata ri siba balle-ballea makanjo sahata sumpain sia-sia jing tena matu-matun na ri sia na karing Allah Subhanahu wa taala. Nalan ka mana minyo jaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulan ilalan ri salasere kanana nabita rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'
jaina rupa tahu anggaukan puasa, laisa lahum min siyamihi illa al-ju', tena apa-apa nagappar yang puasana pasangalina cipur cibawa. Wa rubba qa'im siagan jaina rupa tahu aminte masuna minting sambayang, termasuk sambayang tarawih setiap bangi di bulan Ramadan. Laisa lahum min qiyamihi, tena apa nagappar yanjo tanggalana aminte desumpai di tanggalana sambayang desumpai illa sahar pasangalina tanggal ibawang nagappa. Puasai anggaukan sambayang sunnah, usaha anggaukan sekuat tenaga, tetapi tenaja matu-matun dari sesena karya Allah Subhanahu wa taala, tenaja naci non nagappa nasaba tetap kina panggaukangi perkara-perkara kuliah ambengkori na pucca anne nilaina amala-amala igaukan rian di bulan Ramadan dari sesena karya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan masih nasarikan Allah taala kemampuan papijojo hidayah sehingga kulleki an sempurnakan ini puasa-puasa siagang amala-amala kebajikan mereka yang digaukan dari anne bulan Ramadan siagang nasarki kemampuan abang gaukan baji dari anne bulan Ramadan andi yang ipapisangkan dari anne bulan Ramadan. Jangan sampai anne bulan Ramadan adalah bulan terakhir untuk ikate nikanaya mahallo tahu nyawaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tunggal-tunggal tumak nyawaya laniga pangasingi nikanaya kematian. Mudah-mudahan ini matu-matuna barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.